ngasi phong kiba tongan tongan ba Manipuri si phong sing amasung thokiba thodo wathok sing digi maru oibi I paw sing khonga saraga Manipur top channel gi mai ke digi myam da thamjige han bada ngasi laibak si oiba COVID-19 update hana myam da thamjige hau kiba pung kun ga mari sida laiba asida mioi puna lising kun traga satret ka humdrago humdoi nauno COVID-19 na positive oiba thengna rakre dugo haidiba pungphom haibadi hau kiba pung kun ga mari sida sumna mioi sahum ga mapan COVID-19 na positive oiba mioi laikhidre haina pu ayuki pung nipan phoki oiba health ministry digi thadrok par report amana makhata na pali adu hauji hauji leba asigi oiba COVID-19 gi phibam asi apun bo na leba asida COVID-19 na positive oikraba mioi masingsi crore ahumga lakh kuntraga mariga lising nifuga nipanga samaga humfuga humdoini aduga active case haibadi hauji hauji COVID-19 na positive oiduna naduna leidiba mioi masingna lakh ahumga lising kuntraga nithoiga samaga yankhaiga nipane aduga COVID-19 dagi naba pharaktuna recover tokraba mioi masingna crore ahumga lakh kunga taruka lising humdraga mathoiga samaga humfuga tare ni haina report tawri aduga apunba COVID-19 na positive oiduna leba asidi laikhidraba mioi masingna lakh mariga lising nifuga mariga sanipanga kuntraga nipane haina spali aduga ngasi goina COVID-19 gi naba faduna positive oibadigi negative oiduna recover tokhiba mioi masingna lising kuntraga nipanga samapanga nifuga mangani haina su report tawri masu pausing makasa thajarak poina topa maruibi pausing myam pizagi myam loifok taminasi haina channel sigi mekedigi myam da thamjari पाउसी मखा सथजरक पोइना यामना थाजनिंगाय ओइबा मफमदगी फंगबा अतोपा पाव मना मतम कुइना सेंबिरक्तबना मरम ओइरगा मयांग इम्फाल अमदी सेकमाइजिंग फाउनबा याबा लंबी लौलिंख्रे हाबा पाव मंग ngasi सोशल मीडिया सिंग द फोटो गोलोइना वायरल ओइदि क्लासेस 11 अमसुम 12 साइंस स्टूडेंट सिंग यामना कानागदबा पाव मा Vector Twitter's Impalna COVID License Manung Sida Yamna top service habiti online only tuition for class 11 and 12 science ki offer tawzari mayamna apama subject khanbirakan yawbi khudong sabasu tutorial asina pizadi ahobi goina physics amasum chemistry subject na hauzagani amasum mathematics amasum biology classes singsu athubada hapsarakani yamna qualify oiraba teachers habiti sahi maridagi tara fawi experience lairaba oja singna takpigani class amada maximum satra kunga manga khak oigani athubada makhada pizariba details contact number asida paw fawi amasum video asigi description asum yam hapsaramge state si wangbra topa maruiba paw kharana militant singna police ki miyoi non local laborer kaptuna halamle Jammu and Kashmir gi Kulgam district militant singna police ki miyoi ama amasum non local laborer ama nongmena kaptuna halamle official singna phungdok pigi matung ina ngarang numidang wairam pung taruka minute mangarom tabada Banto Sharma ko police ki miyoi ama nongmena kaplam khi thaudok tur soglaba Sharma khudakta hospital amada pukhatki adubo laikana bangamdana sikhi haina makoina phungdokli handa kesina haukiban numit tarukni sigi manungda Kashmir Tampakta militant singna police ki miyoi kaptuna halamba marirak subani haukiban numaijing da su Srinagar city gi Khanyar area da militant singna police ki sub inspector ama kaptuna halam khrabani haina su pausina makhata na report tawri atopa paw manamo Kabul da satakhiba drone attack adu soikhibani haina US na sengdokre Afghanistan gi withdraw tawbigi deadline mangoinana Kabul da US military na drone attack tawduna Islamic State IS gi Kabul bomb attack ki planner hatkhi haina claim tawkhibadu asoiba thawdu amane maduda misam tarasiki makhoidugi manungda AIDS worker ama amasum angang tere yawki haina US military na sengdokre haina su pawamana makhatari atopa pawamana hauzik oiribe stage asida India ra COVID booster dose ki mathau tadri expert India ra COVID immunity ki damak pinaba booster ama mathau tagadra haibigi mamangda miyeng thamli amadi mi punamak mapung phana vaccination taurabadi madu phidam nafam oiraba phibam amada laire haibiyai adubo India gi oina mapung marai faraba mi singda saruk mari thokpa ama vaccine gi dose animak kapthoktri haina expert singna phungdokre booster shot singi matangna malem yoina kanangangna riba wafam gi matangda scientist kyana hai masigi priority asi yamdrabada
मीसिंगना अहानबा डोज कापथोकपा लोइबा असिनि अमसुम इम्यूनोलॉजिस्ट सत्यजित राटन हाई इंडिया की मपुंग मरई फारब अपुनब मीसिंगी सादा तरागा मंगा हंथना वैक्सीन की डोज अनिमा काप्रे अमदि मसीना यामना सेंगना ताकलिब वाफमदी इन्फेक्शन असी तौरक्पा इंडिया की मी पुनमक कापगी मथौ तारिब डोज अनिमा कापत्रि हैबनि मरमदुना हौजिक ओइरिबा स्टेज असिदा मराइबक फबा कैटागोरी लेब मीसिंग ओइनबगी अहुमसुब डोज की थौरांग तौबा हाइबसी इथिक्स येंगलुरगा ngनमली हाइना न्यू दिल्ली की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII दगी लाकपा पाउगी एजेंसी असिदा हाइकी हाइनस पाउसना मखातानसु फोंदोरकले लोइसलपोइना तोप मरुइबा पाउ खरनमो लाफ्लिना बर्गोहेन की ग्लोबना नीरज चोप्रा की जेवलिन दगी ऑक्शन ममल हेनख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द खुदोल तौरखिबा मेमेंटो गिफ्ट सिंह मा की मपोक नुमित के मरी लेनना ई ऑक्शन तौथोकपद अहानब नुमित मक्तदा लुपा करोड़ तराग मपन फंगबा ngamkhre ऑक्शन असी सथदब मतम नुमित तराग मपनी लेरी ऑक्शन असिदा सेल ख्वाइदगी फंगिबा आइटम असी हंदक ओलंपिक चैंपियन सिंगना खुदोल तौरकपा आइटम सिंग अदुनि मसुम आइटम तराग मथो ऑक्शन तौबदा टोक्यो ओलंपिक ता ब्रोंज लौरखिबी लाफ्लिना बर्गोहेन की बॉक्सिंग ग्लोब जुरादुना ममल ख्वाइदगी वांगना कादुना इराय निमित फावबद लुपा करोड़ 1.92 यौख्रे माकी मथंगदा टोक्यो ओलंपिक ता गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोप्रा की जेवलिन की ममल लुपा करोड़ 1.55 ओइरी अमसुम लाफ्लिना की बॉक्सिंग ग्लोब असिगी बेस्ट प्राइस $80 ओइबदा करोड़ 1.92 कखलपनी अदुगा नीरज चोप्रा की जेवलिन असिना बेस्ट प्राइस करोड़ अमा ओइबदा करोड़ 1.55 यौबनी ऑक्शन असिदा टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अमदी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुमित अंतिल की जेवलिन सु करोड़ अमगा लिसिंग तरु यौखी इंडिया की नुपी हॉकी टीम की कैप्टन बानी बामपल न पाहिबा हॉकी स्टिक अदुना बेस्ट प्राइस लुपा लाख मार्फु ओइबदा लुपा करोड़ अमगा चामा फंगदुना मरिसुप ताखी प्राइम मिनिस्टर पिरक्पा गिफ्ट सिंग ऑक्शन तौदुना योंथोकपा असिदगी फंगलकपा सेनफम सिंग असि नबामी गंगे प्रोजेक्ट थदगनी सोहारी मोदी की मपोक नुमित असि बीजेपी अमदी पीएम फॉलोअर्स सिंगना सेवा समर्पण हाइदुना मोदी ने लैंगाकपा सही कुन मपुंग फाबगी थौरमसु पांगदोखि मोदी ने लैंगाकपा सही कुन हाइबसिदा गुजरात चीफ मिनिस्टर ओइन स्टेट असिबु लैंगाकपगी मतमसु यावरी ऑक्शन ख्वाइदगी ममल काकिबा बॉक्सिंग ग्लोब की मपु लाफ्लिना बर्गोहेन असी आसामदगी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली लोइसलपोइना कंटेन मना चीफ मिनिस्टर बीजेपी लेंगा अमुक हलक्तब यारोय बीजेपी गवर्नमेंट अमुक हलक्तब यारोय गवर्नमेंट असिबु अमुक हलकहनबा हाइबसी नुपी सिंगी खुत्ता लैरि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बेरेना फोंदोखरे हारि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हुमद्राग मथोई सुबह मापो कुमोन नुमित का मरी लेना बीजेपी स्टेट यूनिट की ऑफिस पांगथोकपा सेवा और समर्पण अभियान की थौरम सरुक यादुना चीफ मिनिस्टर एन बेरेन हाई असेंबली की इलेक्शन नक्सलक्पा असिदा मवों मरिल नाइदब जात जात की थबक क्या तौबा होटनरकले हाइना फोंदोखि बीजेपी लुचिंग गवर्नमेंट असी पार्टी अमगा पुल्लगा सेमबनिना थबक तौफम खंगदे यामना नुंगाइतबा हाइबदु ओइ सोंथोक सुंगसिनगी सरांगनबा कयाना हौजिक सही मरी मखाइरोम असी मतौ करमना गवर्नमेंट चलाइकी हाइबदु मणिपुर की मियामना उरिबा खंगलिबा ngaktani हाइबा वाफम चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखि हाइनसु पाउसना मखाताना पल्ले अदो मैं हौजिक ओइनदि पाउस मतांगसा लुसिनजरगे पाथोक्सगिबदा सोरखिबलान की बियार्स म्यामना पिगनी मतम की मरोइबि पाउसिंग म्यामदा लेपतना अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी मकेदिगी म्यामना थमजरी एंड थैंक यू